turabasuhuje bakurikiye Primo Media Rwanda tugarutse muri kakanya keza kisesengura amakuru y'imikino muri kumwe nanjye Alex na Felix tugarutse ku munsi wa gatanu umunsi mwiza wo gusoza icyumweru ejo turatangira weekend ni ibintu byinshi biri kuvugwa amashampiyona menshi aragaruka ibikombe byinshi birakinwa ariko tugiye kureba mu ngingo zitari nyinshi shobora kuza kureba ingingo nk'eshatu cyangwa enye turitsa cyane kuri shampiyona y'u Rwanda umunsi wa 18 uri bukomeze uhereye uyu munsi wo kwa gatanu hanyuma hari n'igikombe cy'ubutwari nacyo kigomba niba kiti igikombe cy'ubutwari nacyo kigomba kuba ku munsi wo ku cyumweru hanyuma hari na n'udu transfer duke turi kuvugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turaza no kureba mu gikombe cya Afrika aho imikino ya kimwe cy'umunani iri buze gutangira ku munsi w'ejo n'andi makuru ari kuvugwamo habayemo n'agashya katari gasanzwe muri Afrika niho twe twihariye udushya turaza kukababwira hanyuma turebe no ku mugabane w'Uburayi ibiri kuvugwayo nta bindi biri kuvugwayo naho na amashampiyona ari bukomeze n'amatransferi aho umukinnyi Karim Benzema agiye kubona ikipe nshya muraza kubyumva n'ikipe ya Manchester City yamaze kubona undi mukinnyi uturuka muri Amerika y'Amajyepfo mbere uko dutangira rero turi kumwe n'iduka turagera twibutsa abakunzi bacu ko turi kumwe n'iduka ryiza cyane ricuruza ama computer muri SPTech bacuruza computer ya misasa ndetse n'izakoreshejwe hari ukuntu ushobora kuba ufite computer yego ukabona ishaje ariko ushaka indi nshyashya uragenda muri SPTech bakaguhindurira ukongera amafaranga make ni iduka rero ryizewe hano mu Rwanda bacuruza computer yaba isasa ndetse n'izakoreshejwe zose ziba zihari twarangira abantu tese bakorera he bakorera mu mujyi hariya muri parking ya Beka imbere yo kwa Makuza Peace Plaza ni inyubako irebana ni inyubako yo kwa Makuza Peace Plaza ni munsi ya parking ya Beka niho mubona icyapa kinini cyanditseho SPTech Limited hariho na nimero twabaha nimero hariho na nimero ushobora kubahamagaraho ni 0788 gatandatu kabiri gatandatu 0788 gatandatu kabiri gatanu kane umunani ikindi kandi aho waba uri hose mu gihugu bakora icyo bita free delivery yego ako niko karusho ka SPTech Limited ko babagezaho ibicuruzwa byabo aho waba uri hose mu gihugu igicuruzwa waguze rwose bakikugezaho nta mpungenge kandi batanga na garanti batanga na garanti rwose munyarukireyo mu bahamagare ukeneye computer yaba bakanakora na maintenance yazo yaba yakoze yaba inshya marke zose barazifite rwose mu bahamagare ku bantu bakeneye ibikoresho bya electronique cyane cyane ama computer yaba ama laptop ndetse n'ama desktop twatangira rero ikiganiro cyacu dutangiriye muri shampiyona y'u Rwanda iri buze gukomeza Rwanda Premier League iraza gukomeza umunsi wa 18 umukino wa mbere uraza kuba ku isaha y'isa 12 ku isaha y'isa 9 ku isaha ya saa 9 saa 12 saa 9 hari match ya nta match ya saa 9 uyu munsi kwa gatanu Gorera na Muhazi barakinira kuri Kigali Pele Stadium nayo niyo mpamvu match ya Kiyovu Sport na Bugesera yashyizwe ku isaha y'isa 12 uyu munsi ariko hari match imwe kuko agombaga kuba match ya Rayon Sport yasubitswe kubera match ya Rayon Sport bayisubitse yari gusura Amagaju stade Huye niyo match yari kuba uyu munsi yasubitswe kubera ko murabizi kubera igikombe cy'ubutwari hari amakipe ane atari bukiniye ijoro na 18 ya shampiyona kubera ko nyine atazaba hari yo agomba gukina imikino yo ku cyumweru iyo ni APR ni Musanze Polisi ndetse na Rayon Sport niyo mpamvu iyi match ya Rayon Sport n'Amagaju yasubitswe ahubwo uyu munsi haraza kuba match ya Kiyovu Sport iri bwakire ikipe ya Bugesera ni match ubona noneho imeze ite ni Kiyovu Sport iza kuba ikomeza gutera imbere cyane ko amakuru ari muri Kiyovu Sport n'ubundi ntabwo ari amakuru meza Kiyovu Sport kuguma gusubira ahantu habi no kuvuga ngo ubu ngubu
Kiyovu Sport ni ikipe iri mu bihe bibi, twakwita ko iri mu bihe bibi, iri mu bibazo by'ubukungu, ikaba mu bibazo mu mikinire yabo. Gusa ku ruhande rwa Bugesera ni ikipe ubona ko yishimye. Bugesera ariko nawe ntabwo bihagaze neza. Uko biri ntabwo ari nka Kiyovu. Bugesera imaze amezi 4 idahembwa. Baheruka umushahara mu kwezi kwa 9. Ibyo ngibyo rero ni ibindi n'iby'ubuyobozi gusa. Icyo njye mbona ni uko Bugesera iri muri position nziza raporo na Kiyovu Sport. Kubera ko wenda irashobora kuba amazi amezi 4 badahembwa ni ibintu bisanzwe hano mu Rwanda. Bakaba bafite nk'ikizere bishya, naho se abandi bo bari aho ngaho nta n'ubuyobozi bafite, nta batoza bafite, nta kintu kizima bo bafite. Gusa ni match yo gukurikirana kuri uyu munsi w'isaha saa 12 abantu bagenda bakabikurikirana kuko ni umukino mwiza. Gusa ni abarwayi babiri mbese muri rusange, ni abarwayi babiri bagiye guhura, ariko ndatekereza ko kaba ari akanya keza k'abakinnyi ba Kiyovu Sport ko kugarura morale kugira ngo byibuze barebe ko bava muri situation mbi bamazemo iminsi. Ngaho saga z'ubuyobozi, perezida yeguye, ngaho umuvugizi mu perezida w'abafana ba Kiyovu Sport nabo bamuhagaritse, ibibazo bya FIFA noneho yamaze gutangaza ko Kiyovu Sport itemerewe no kwandikisha umukinnyi yaba wo hanze y'igihugu cyangwa w'imbere mu gihugu. Yego, nuko ngo rero na kanya keza k'abakinnyi na kese y'umutoza. Yego, ni umutoza wabareze muri FIFA, bihita biba ngombwa ko FIFA yabategetse batarakemura ibyo bibazo ntabwo wemerewe gusinyisha umukinnyi uwo ari we wese cyane, even n'uwaba uvuye muri academy ntabwo wemerewe kumwandikisha. Ni itangazo bageneye Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, bamenyesha ko Kiyovu Sport itemerewe kwandikisha umukinnyi uwo ari we wese itarakemura ikibazo ifitanye n'umutoza Kuklas Petras. Mu gihe ku munsi w'ejo hazaba umukino uzahuza Sunrise na Musanze, ni umukino uzabera i Nyagatare kuri stade ya Gorgota. Ni stade nabyo biba bikomeye kuvaho. Bavuze ko ugiye wese bagomba kwamubambira kuko ni Gorgota. Nuko kubambira nta bintu byinshi. Hari n'undi mukino uzahuza Etincelle na Marine Derby. Waba uzi ko iriya stade yahoze yitwa Mabati Stadium mbere yuko bayubaka, mbere yuko bayivugurura niko yitwa. Gusa i Rubavu hari derby ikomeye cyane, umuriro zaba watse hagati y'abanyarubavu. Ni ibyishimo ku Banyarubavu ko bafite amakipe abiri afite mu gikombe muri shampiyona. Azaba Etincelle n'izakira umukino. Etincelle n'izaba yakiriye. Etincelle n'izakira umukino. Gusa akenshi uriya mukino ukunzwe gutsinda cyane na Marine ikunda gutsinda iyi derby, ariko ubu se twavuga ko Marine iri butsinde noneho kuko Etincelle ni ikipe nayo idahagaze neza muri iyi minsi. Ntabwo ihagaze neza Etincelle, ntabwo ku rutonde rwa shampiyona ubu Etincelle ni yakangahe? Ku rutonde rwa shampiyona Etincelle iri imbere ya Marine, ariko iri imbere ya Marine. Iri imbere ya Marine kuko nko muri match ziheruka Musanze yari yatsinze Etincelle igitego 1-0. Match bakinnye ku itariki 2 z'ukwakira. Marine ni ya 10 ifite amanota 17. Etincelle ni ya 14 ifite amanota 17. Bose barangana. Marine ifite 16. Ntabwo byakunda rero. Ntabwo Etincelle yagira amanota menshi ikaba ku mwanya uri hasi ya. Marine ifite amanota 20. Etincelle ikagira amanota 17. Bivuze Marine bari imbere, Etincelle batsinze banganya amanota. Niyo mpamvu niko kantu karimo muri iyi derby y'uburengerazuba, kubera ko ni Etincelle ishaka gutsinda umukino wayo kugira ngo nayo ipushinge yegera imbere, irebe ko byibuze mu murongo utukura, irebe ko byibuze byazagera mu mpera za shampiyona imaze kugiza amanota 30, kuko tumaze kubimenyera ko hano mu Rwanda iyo ikipe igejeje amanota 30 biba bigoye ko yamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ku munsi w'ejo hari n'undi mukino ukomeye cyane uzahuza Gasogi United ndetse na AS Kigali. Gasogi United na AS Kigali, twibutsa abantu ko Gasogi United yamaje gutakaza Honorable Maripangu. Yego, Honorable n'akazina yahimbwe n'abafana kubera nyine bamugomba icyo cyubahiro, akora ibintu byiza muri Gasogi. Bamaze gutandukana nawe.
Kenisi waravuze ngo Kenisi yatangaje. Kenisi yatangaje avuga ko ku munsi w'ejo hari umukinnyi bazerekana w'umwataka bavanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ngo bazamwerekana, yavuze ko ba Bokota batari abakinnyi. Ati bara ntabwo bari abakinnyi imbere y'uwo tubazaniye. Niba bazanye umukinnyi uruta Bokota urumva ko noneho naruvuma. Atejo barerekana umukongomani wa mbere muri Afurika z'umupira. Ugira akora umukongomani wa mbere muri Afurika z'umupira, agira akora muri national team ubu ndetse nta nubwo ari muri Congo, ari muri Cote d'Ivoire. Itegeko rya Ferwafa rivuga ko ugomba kuzana umunyamahanga byibura mu myaka 3 uherutse muri equipe nationale. None se ni ubwo twatangira kumushaka rero umuntu wagize gutya mu myaka 3. Umunsi wese tuzamubona, umunsi wese tuzaba turi kuri stade tuzamwirebera natwe. Akose iryo tegeko ndarikemanga. Uyu mukinnyi APR Football Club iherutse gusinyisha wari waje mwigerageza umunyakameruni. Yego. Wanyibutsa neza igihe yaboneye Korap? Yari ayifite muri Chan. Muri Chan yari arimo. Pana utari Benjamin? Nyungu wari mugeragezo muri Mapinduzi. Muri Chan yari arimo ya Cameroon. Ku munsi wo ku cyumweru hari match ya Gorilla na Muhazi United. Ntabwo ari byinshi byo kuvuga, ndetse na Gorilla nyuma ya Gasogi na AS Kigali bazakina ku isaha y'isa 12 ku munsi w'ejo. Hanyuma ku cyumweru hari Gorilla na Muhazi. Urumva Gorilla na Muhazi bazakina kuri saa 9. Hanyuma ahubwo se kuki Gorilla na Muhazi, Gorilla na Etoile de l'Est nanone sinzi ukuntu iyi fixers bayipanze Rwanda Premier League naho sinzi ibintu badu. Ariko ni Gorilla na Muhazi kubera ko ntago ari Gorilla na Etoile de l'Est. Etoile de l'Est yagombaga gukina na APR Football Club. Uwo mukino rero deja wamaze kubikirarana. Ni Gorilla na Muhazi bagomba gukina ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa 9 kuri stade ya Kigali. Yego. Mu Rwanda ni munsi wa 18 wa shampiyona uri bukomeze rero duhereye uyu munsi twabigarutseho. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa mu Rwanda ni ubwo abantu bamenye ko amakipe atazakina. Amakipe 4 na 8. Ubwo ni 8 sorry. Nuko ngo ayo makipe azitabira Heroes Cup. N'amakipe byagombaga guhura. N'amakipe 8 atagomba kugaragara kuri iyi journée. Imikino yamaze kuba ikirarane. Ikindi twavuga mu Rwanda ni transfer y'umukinnyi wo muri Marine wagiye muri Kenya, AFC Leopards. Ndetse ubu ku isaha y'isa 4 biteganyijwe ko ari bari gushyira umukono ku masezerano. Ubu deja amaze kugera muri Kenya. Deja Gitego Artire ari muri Kenya. Ari muri AFC Leopards. N'umwana ukiri mutoya ukiri kuzamuka, dore ko yari yabonye na Korap mu Mavubi. Ni Academy Ape ava muri APR ajya muri Marine. Urumva ni iterambere ku Banyarwanda iyo bafata umwanya nk'uwo akiri mutoya agasohoka. Urumva ni ikintu cyiza, twenda reka tumwitegemo ko azagenda akatubera ni experience. Wenda reka turebe ko tuzabona umwataka, dore ko afite igihagararo cyo kuba umwataka n'umutoza yabigarutseho ku munsi w'ejo. Afite igihagararo cyo kuba umwataka. Reka turebe rero experience ndagiye gukura muri Kenya. Bizaba ari byiza natwe twungutse umukinnyi. Ikindi rero twagarukaho mu Rwanda ni ikiganiro n'itangazamakuru umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi baraye bagiranye n'itangazamakuru. Ni ku nshuro ya mbere umutoza yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ariko atagiye kubabwira atagiye guhamagara abakinnyi. Ni ikiganiro cyayobowe n'umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu Amavubi afatikanyije n'abatoza bungirije cyane Jimmy Mulisa. Hagiye hagarukamo ibibazo bye ku giti cye, ibijyanye n'abakinnyi adahamagara. Uraribona nk'ubu bamubaje ati abantu baribaza ko kuki ndatoza, kuki nta experience mfite, kuki nta kipe ikomeye wenda natoje. Yabasubije ko yavuye muri yasabye Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubudage, yamubajije ahantu agomba kujya gutoza, we yihitiramo kujya gutoza muri Nepal. Muri Nepal yatozaga Nepal na ikindi gihugu bayavuze ni
Nepali na Yemen. Na Yemen. Nibyo bihugu yatoje. Nibyo bihugu yatojemo. Yego. Bivuze ko ari we yasabye ko yajya kwitoreza muri ibyo bihugu bikiri kuzamuka bitaragira nyine bikiri mu nzira ya development y'umupira w'amaguru. Avuga ko we yisabiye Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubudage ko yajya gutoza muri Nepal cyangwa no muri Yemen. Uyu mutoza bamubajije ikintu yagaye ku bakinnyi b'Abanyarwanda cyane ko hari ubwo yahamagaraga hari abantu yagiye asiga abantu bagenda bamushidikanyaho cyane, gusa yavuze ko atagaye abakinnyi ahubwo ngo yagaye abatoza babatoje imbere kuko ni ikintu gikomeye. Abantu barabyibuka uyu mutoza akigera mu ikipe y'igihugu Amavubi yabanje kujya akoresha yigishije abakinnyi ibintu bagakwiye kuba biga muri akademi, ndetse itangazamakuru ryamugarutseho kenshi rivuga ko ameze nk'umuntu uri kuza ngo yaramenyeye gutoza abana n'ubu namenye ari gutoza abakinnyi bakuru nk'uje gutoza abana. Yavuze rero ikintu gikomeye, yavuze ko yasanze abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi batazi gucenga. Ngo ni gute ugira umwataka ntamenye uburyo ari bucenge ngo anyure ku mudefanseri, ngo ni gute ugira umudefanseri ntamenye uburyo ari bwigotora umwataka. Ibyo bintu rero ngo nasanze nta bumenyi bw'ibanze bafite, ngo nibwo nabanje kubashyiramo. Ngo yabigishije gucenga, abigisha uburyo bahagarara. Ikindi yabagaye nuko ngo bakora ku mupira rimwe kabiri imbere. Icyo kintu ngo ntago ari cyo, ngo niyo mpamvu nta style de jeu baba bafite, kuko bo barwana n'ubuzima bo gatireka dukore gutyo umupira utuveho tugende. Bongeye no kumubaza kuri kiriya kibazo cyuko president atakiboneka kuri stade, yavuze ko bagiye gukora neza ku buryo bizatuma president yongera kugaruka ku kibuga. Twibutse ko ni ikiganiro nyakubahwa perezida wa Repubulika yagarutseho ubwo n'ubundi yari akibajijwe na Jimmy Mulisa, avuga ko mu mupira w'amaguru harimo ruswa n'amarozi, ibintu byinshi nyine by'ubupozompo buri aho ngaho cyane ko urabona ko na mbere perezida yajyaga ajya kureba n'imyitozo y'amakipe bisanzwe. Y'amakipe ukavuga ati reka njye kwireba imyitozo, wenda aperi gukora imyitozo reka njye kureba, akajya kuyireba. Ariko none no kuza kuri match bisanzwe byaranze kubera ubwo buntu bw'ubugorye. Nawe yarabyivugiye ko ari ibintu biri primitive. Ngo rero sinzi umutoza w'igihugu reka turebe ko ibyo yavuze nyine azabishyira mu bikorwa, bakagarura nyakubahwa perezida wa Repubulika ku kibuga. Yavuze n'ikindi kintu, umutoza w'igihugu Amavubi yavuze impamvu atahamagaye Muhadjili. We yavuze ko Muhadjili ni umukinnyi mwiza pe, yakina uruhande rw'iburyo, yakina uruhande rw'ibumoso, ni umukinnyi mwiza, yakinisha, yakina inyuma, yakina imbere. Avuze ko rero kubera igihe gito yari afite ari kwitegura iyi mikino, urumva, yavuze ko Muhadjili ari umukinnyi wo kubakiraho ekipe, atari umukinnyi wabwira ngo ukora ibi. We abakeneye rero ngo umukinnyi abwira ngo ukora ibi abumva ibyo ashaka. Noneho Muhadjili rero niyo mpamvu yamusize ati wenda ubutaha tuzareba uburyo bagira ute uburyo bamuhamagara. Yagarutseho noneho kuri babakinnyi babiri birukanwe mu ikipe y'igihugu mu mwiherero w'ikipe y'igihugu, Irankunda Eritatu ndetse na Mugunga Yves. Yavuze ko Irankunda Eritatu yanamutumyeho aramubwira ngo agaruke. Twagiye tubigarukaho mu biganiro byashize tuvuga ko ni gute umwana Eritatu mu byangombwa bigaragara ko afite imyaka 17, ariko hari akantu kasekeje umutoza yavuze ati Eritatu ngo ni umukinnyi muto, ngo umurebye mu byangombwa ngo ni umukinnyi ngo ubona agaragara ko afite imyaka 17, ngo ariko ngo wamureba physically ngo ni umukinnyi ugaragara nk'afite abana babiri. Gusa ni nako kantu kasekeje abantu, ariko yavuze ko umukinnyi nk'uriya w'umwana, urumva niba ni corap ya mbere abonye mu gihugu mu ikipe y'igihugu, kuhita rero asezererwa mu mwiherero ni ibintu bishobora nawe kumutusha, bikanamusubiza performance ye igasubira hasi. Rero yavuze ko yashatse kumuganiriza, yanamutumyeho ngo amuganirize, Eritatu arivumbura aragenda. Noneho aravuga ati okay, ngenda cyafunguye, nashaka kunsaba imbabazi azaza zinsabe, nta kibazo
n'ubu namwakira ariko avuze ko Eritatu ataragira ute ataraza kumusaba imbabazi nk'uko byakozwe yaganirije yabatumye ari babiri na Mugunga waragenda baravugana ariko Eritatu ahita zifata ibikapu aragenda gusa n'abakinnyi bavuze ko batasezerewe neza muri kampu kuva i Bugesera urumva kugusezera uri i Bugesera uri umukinnyi banaguye n'iyo transport uvuga ati wenda akiriza 10,000 zitegemo taxi voiture ikugeza i Kigali uvuye i Bugesera cyangwa se kora gutyo bakakurekura gusa nk'umuntu urumva kera muri segonderi nibwo bagohaga weekend hagaga weekend nyine animateur akubwiraga ngo ngiyi weekend twayisinye akira sohoka uzagaruka icyumweru gishize warasohoka gukagenda niba atitaye ngo utaha he niyo waba utaha mu birometero 200 uvuye ku ishuri ibyo ntibashaka no kubimenya ntibashaka no kumenya niba ufite tike niba cyangwa niba utayifite nuko rero nabo bakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi basezerewe muri kampo ariko byavuzwe ko nyine ari uburangare bw'aba manageri b'ikipe y'igihugu abagomba kwita ku bakinnyi abagomba kureba ku bakinnyi uko bagenda ubwo rero Eritatu azajya gusaba umutoza imbabazi asubire mu ikipe y'igihugu Amavubi cyangwa amubwira ibyo agomba gukosora kugira ngo abone noneho umwanya uhoraho gusa nyine icy'ingenzi twavuga cyabaye muri press conference ni uko umutoza yavuze ko igihe yari afite cyari gito ariko abakinnyi bose arabazi ikindi yagarutseho tutarenze ingohe ni abakinnyi bakina ku mugabane w'Uburayi cyangwa se hanze y'u Rwanda bavuga ngo ari gukorana na federation kugira ngo barebe uburyo babakinnyi abo bakinnyi bari hirya no hino baza bagafatikanya n'abandi urugendo noneho bakareba ko South Africa umukino wo kwishyura naho bayikuramo ndetse n'indi mikino yindi bari kumwe muri iri tsinda reka twise gatoya ku gikombe cy'ubutwari ibyo twavuga ku munsi w'ejo ibyategeko twavuga barihinduye sinzi ukuntu babigenje sinzi habayeho tombora ntabwo iyo tombora agenye ntabwo ari tombora byaje kurangira babyise tombora ariko ntabwo ari tombora APRFC igomba guhura na Musanze tubigarutse polisi na Rayon Sport ku munsi w'ejo ushaka ko ku cyumweru nibwo match zizaba rero reka nkubwire buriya hari ikintu cy'agashya gishobora kuba twagiye tubigarukaho muri Mapinduzi Cup muri Mapinduzi Cup bagiye babona ko bashyigikira muri dayo uribuka match APR yatsinzemo Yanga yego nuko ngo bashakaga ko Yanga finali igomba guhura na Simba kandi iyo nzira yarashobokaga yego kuko reba nyine inzira APR yanyuzemo byarangiye APR kuyemo Yanga APR kurwamo na Murandege abari ihura na Simba ku mukino wayo nicyo bashakaga rero bashatse ko Yanga ihura na Simba birangira bitanahuye yego ni Heroes Cup rero ishobora no kurangira APR idahureye na Rayon kuri finali reba ugeze gutya polisi gahita ikubita Rayon Sport ejo Musanze ikagari ku muntu kandi ni ibintu bishoboka ni football ni ibintu bishoboka ushobora kubona Musanze iraje ikoza akazi ihisikuramo APR Football Club ubwo rero ku cyumweru Musanze zakina na APR ndetse na polisi ikina na Rayon Sport finali rero igomba kuba ku munsi wa 4 ku itariki ya mbere ku wa 4 ku itariki ya mbere ku itariki ya mbere nibwo finali igomba kuba ndumva amakuru yo mu Rwanda twaba tuyasoreje ahangaha tukareba bike biri kuvugwa muri ni imikino ya 1/8 igiye gutangira imikino ya 1/8 ku munsi w'ejo twari babwiye ko bizaba bimeze ku munsi w'ejo gusa akandi gashya kajemo nuko ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire bashatse gutira umutoza ntiba bamutiriye baramwimwa kuko ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yagize gutya yandikira federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubufaransa ariko mwoka byaramwe ko rwose umutoza Hervé Renard yadufashije akadufasha ibi rwose mu mudutize muri iyo mikino isigaye guhera muri 1/8 wenda kuzageza kuri finale niba wari bizeye ko bazagerayo niba byari bimeze wenda wasanga bafite amakuru ko bazagera ibo bateganya ko yaza akabatoza bakimara gutsinda ibitego bine bahise birukana umutoza ubu nta mutoza bafite bashaka
bamutira bazamukoresha muri imikino isigaye rero baprefera ko wenda bashobora gukomeza mbese bari kumvikana imikino isigaye kugira igikombe cya Afurika kirangiye. Rero ikintu kirimo nuko Federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubufaransa tubibutse ko Hervé Renard asigaye atoza ikipe y'igihugu y'Ubufaransa y'abari n'abategarugori. Rero yababwiye ati reka mutoza wacu ntabwo ari ku rwego rwo gutoza ikipe nationale ya Cote d'Ivoire. Igikombe cya Afurika kimwe cya munani bazatangira ejo ku isaha y'isa moya Angola abaturanyi bazakina mu gihe Cameroon na Nigeria bazakina ku isaha y'isa 4 ni match yo gukurikira. Prediction yawe aho ngaho yabiye noneho? Prediction yanjye kurangura na Namibia Angola izakomeza. Uhereye kuki? Nje niko mbibona gusa Angola twabonye ko ari ikipe ishobora kugutsinda anytime Namibia aho ngari nani amakipe ya rupiga. Uribuka ko Namibia yatsinze Tunisia? Ndabyibuka. Ni igitego cyiza ubona ko itasitayeho. Yego. Ubundi Namibia iragaruka inganya kuko yazamutse ifite amanota 4. Yanganyije na kuko yatsinzwe na itsinda ryabo ryarimo Tunisia, Namibia na South Africa ndetse na Benin. Batsinzwe na Guinea. Batsinzwe na South Africa. Kuko bahise banganya na Guinea. Batsinzwe na South Africa banganya na Guinea. Banganya na Guinea mu mukino wanyu. Yego. Urumva rero Namibia nayo ntago ari ikipe warenza ingohe uvuga ko ari ikipe ntoya yakanda. Urundi ruhande nabwo ndahamahirirwe ko Nigeria izatsinda Cameroon. Ku side yanjye uko nge byumva zira kipe rero ari Nigeria ari na Cameroon ni ikipe mbona nazo zijya guhuza style y'imikinire n'uburyo zahamagaye abataka benshi. Zibagirwa ko n'izindi kipe zahamagaye abataka. Yego. Kandi niba uhamagaye umwataka ukibagirwa ko n'undi yahamagaye umwataka hari igitegara kikuvumba kubera ko nta mu defenseur ufite cyane nko ku ikipe y'igihugu ya Cameroon biragaragara ko hagati yabo uretse Anguissa niwo ubona ko ari mu nawe kuri match ejo bundi rwose batsinda Gambia batsinda Gambia ibitego 3-2 wabonaga ko arimo mu kibuga agenda ameze nk'umuntu uri gutembera. Hagati rero yahabo hari harangaye ngo ari ikipe iri seriye ifite abataka bihuta babatsinda n'ibitego byinshi. Yego. Atsinda ibitego byinshi kimwe na Nigeria nawe urabona ko nta nubwo ifite abataka benshi ariko urabona ko yatsinze igitego kimwe kandi igitego kimwe gitsinda ari penalty. Urumva ko indi mikino ibiri ntiyayinganyije. Urumva ko rero nayo ni ikipe iri aho ngaho gusa izaba ari match nziza, izaba ari match yo kureba. Match izaba irimo tekinike nyinshi gusa Nigeria nayo nta mutoza ifite uhambaye. Cyo cya kimwe na Cameroon. Nabo nta mutoza ifite uhambaye. Cameroon bigaragara ko harimo ibibazo byinshi, hari ibibazo bya Andre Onana abakinnyi batumvikana n'umutoza. Umutoza ngo hari abakinnyi bamwe badakunda ibintu nk'ibyo nyine harimo akantu k'akavuyo kenshi gusa. Kurande rwa Nigeria icyo babura gusa no gushyira hamwe nicyo kintu babura gusa. Ariko Nigeria umutoza n'umuzamu nta kirimo. Ntago bumvikana. Nta muzamu bafite. Nta munyezamu Nigeria ifite. Mu gihe Cameroon niyo nani Songo niwe utoza ariko amashusho yaragaragaye Samuel utari we umeze nkaho arimo aritoreza ikipe. Gusa yarishimye ko ikipe yakomeje ariko se yakomeje ari yihe byari bigoye. Indi mikino rero izaza ku munsi wo ku cyumweru tuzayigarukaho mu munsi utaha. Ahubwo reka twambuke tujye i Burayi turebe imikino y'ubukomeza amashampiyona arakomeza. I Burayi mu Bwongereza haraza ku imikino. Mu Bwongereza naho hatari bube shampiyona ni igikombe cy'ubukomeza FA Cup uhereye uyu munsi ndetse Sheffield United Wednesday irakina na Coventry bose na mu cyiciro cya kabiri. Cyiciro muri championship. Aston Villa irabasuye Chelsea. Ni match nziza kwitondera rwose. Bristol City iraza kuba yakira Nottingham Forest. Ni Tottenham Hotspur yakira Manchester City. Iyo niyo match ikomeye iri buze kuba ku isaha y'isa 4. Match y'isa 4 match ya Tottenham Hotspur ndetse na Manchester City.
bari buze gukina ku isaha y'isa 4 ni match hano kandi umuntu aratsindwa ataha no gutsindwa utaha byose n'abantu ko ku ruhande rwa Manchester City abakinnyi bose barahari. Haaland ni muzima Kevin De Bruyne ni shanyarazi. Tottenham nayo ikintu cyo kwishimira nuko Maddison nawe yaragarutse. Maddison yaragarutse nubwo nyine badafite kapiteni wabo hari Son aracyari muri Asian Cup gusa ni ibintu byiza kuri Tottenham urabona ko ifite swadi byibura afite akamorali gakeya nabo bakinnyi bandi bagiye basinyisha bashaka. Man City nayo ntago ihagaze naba ariko Man City hori ihagaze neza. Ihagaze nabi abakinnyi babo barahari bari no muri morale. Ni umukino rero turi buze kureba ku isaha y'isa 4 nawo uzaba atari umukino mubi uzaba ari umukino mwiza rwose nkuko biza kugaragara. Ahandi rero hari bukomeze na amashampiyona nko mu gihugu cy'Ubudage amashampiyona irabikomeza. Yego. Uyu munsi hari match yari mu Budage. Mu Budage nta match yari uyu munsi. Match ziri ku munsi w'ejo ahubwo muri Espagne. Muri Espagne tutarajya kuri shampiyona hari umukino wundi wari wabaye muri Copa del Rey. Atletico Madrid yari yakiriye Sevilla ariko Sevilla ni ikipe iri gutsindwa umusubizo habe muri shampiyona habe mu gikombe habe muri Super Coupe ahantu hose Sevilla imerewe nabi sinzi ikintu yabuze kandi yazanye Ramos ubona bifite n'uyu Ernest bose nabarahari ariko gusa yari match ku mugoroba Atletico Madrid yatsinze ibitego 3 byose biba offside ndetse na penalty Antoine Griezmann yagiye gutera aranyerera yagiye gutera kandi agize akaguru k'iburyo ahita anyerera birangira byanze gusa Atletico Madrid abasigera muri kimwe cya kabiri ndetse na za Girona yarataye Mallorca na Atletico Bilbao na Real Sociedad urumva rero muri Espagne nibyo gusa uyu munsi hariho match ya Almeria iraza kuba yakira Deportivo Alaves nagari match komeye mu Bufaransa niho naho hari ikipe ya Rio iri buze gukina na Stade Rennes ikipe ya Rio iri buze gukina na Stade Rennes nayo bari buze gukina ku isaha y'isa 4 mu Butaliyani wari ugiye kutubwira ngo hariyo iyihe match mu Butaliyani hariyo match imwe Cagliari irakira Torino indi mikino iri ku munsi w'ejo ubwo tuzagenda tuyigarukaho uko izaba yagenze hari yindi nkuru iri Burayi uretse transfer ya yura mwana wavuye muri River Plate aza muri Manchester United muri Manchester City bamuguze muri River Plate bamuguze muri River Plate ariko bamusaba ko azagumayo akazagaruka akazaza mu kwa mbere 2025 ese aramara umwaka muri n'umwana ukiri mutoya afite imyaka 18 yagaragaye muri Argentina yari mu gikombe cy'isi cy'ubushize baviriye muri kimwe cya kabiri cyatarengera 17 ariko cyatarengera 17 afite 16 sorry afite 16 n'umwana Manchester City yabonye ramushima cyane ko Guardiola agira ijisho rireba abana cyane ni barasa ni Guardiola cyangwa ni scouting team ye akenshi ne scouting irabireba yarangiza ikabona afata n'ibyo umutoza aba yababwiye akavuga ati uyu mwana uramubona gute nge ndamubona neza gusa tukiri kuri Man City ku mugoroba Guardiola yagize press conference n'itangazamakuru tese ko wari uri sporting director Omar Berarda yagiye muri Manchester United urumva bitagiye kuba ikibazo kuri Manchester City yagiye muri Manchester United De Bruyne aravuga ati yego ni ikibazo ariko ndababaza namwe abanyamakuru ikibazo kimwe Kevin De Bruyne aracyari muri Man City abanyamakuru ati aracyari Man City aracyari muri Man City ni Haaland aracyari muri Man City ati yego aracyahari ngo aravuga ngo ntago ndishuwa ko Manchester bigiye kuyorohera gusa nababwiye ngo congratulations ntago bigiye guhinduka buri kimwe cyose niba Kevin De Bruyne agihari ndetse na Haaland agihari Messi yabashije ko yagiye nko basubiza ababwira ati bajyanye ubundi ntacyo mwenda mutwaye sporting director gusa tuzaza rundi gusa ibyo yari yarubatse muri Man City biracyahari niho rero byabereye ikibazo twibutse ko uyu mu directing sport nyine muri umuyobozi wa sport muri Man City yagiye muri Manchester United akurikiye projet hari projet ya Ineos niyo rero yabaga muri Manchester City
rero nayo yagiye muri Manchester United wo mu director wa siporo nicyo cyamukuye muri Manchester City kimujyana muri Manchester United. Yakurikiye projet iri muri Manchester United. Yego. Update noneho kuri Karim Benzema ukuntu bimeze transfer yiwe yabayemo ibintu byinshi. Carlo Ancelotti arifuza kumugorana muri Real Madrid. Ariko Perez we yahakanye. Yavuze ko badakeneye Benzema muri Real Madrid. Akenshi Real Madrid ngiyo itunga aba Galacticos. Iyo bashaje irabirukwa na bose bakagenda. Gusa Perez bitewe ko nuko uramwataka Joselu nta bintu byinshi akora. We yumva ko Benzema umwaka umwe yabafasha. Ariko Perez we ntabyo abona. Yabyanze gusa hari randi makuru menshi. Ancelotti we aramukeneye, Perez ni utamushaka. Yego. Hari andi makuru amwerekeza. Ejo twavuze ko ashobora kujya muri Chelsea. Nejo bundi twabivuze ashobora kujya muri Chelsea, ariko hari nandi makuru ari kumwerekeza muri Manchester United. Manchester United hari ibiganiro biri kujya mbere. Rero hari amakuru avuga ko ashobora kugera gutya akisanga muri Manchester United. Ni biba bivugwa, nta kiba kiraba confirmed. Ubwo n'ugutegereza gusa nyine ku mpande zose kubera ko ari transfer kandi Manchester United akaba ari kipe igomba kujya ku isoko. Umukinnyi wese uzumva Manchester United imukeneye. Hari nandi makuru avuga ko uyu mwana Anthony nawe ashobora kujya mu Barabu. Anthony akava muri Manchester United. Urumva transfer ziracyari nyinshi mu gihe iminsi itararangira. Izo ziracyahari nyinshi, abari kivugwa ibihuha byinshi. Ubwo n'ugutegereza tukareba, ariko birarangirana nuko kwezi tumenye aho byerekera. Ubu ntitwasoreza ahangaha. Twasoreza aha twongera kwibutsa nimero z'abantu bajya muri Espitec Limited kujya gushakayo amakompyuta. Rero nimero ushobora kubahamagara ni 0783 Tubetse ko iryo duka riherereye riri munsi ya parking ya banki ya Kigali, rirebana n'inyubako ya Makuza Peace Plaza. Yego. Dushimire rero abari badukurikiye, ngushimire nawe Felix. Urakoze cyane. Ubwo ibindi biganiro nakagaruka kuri Primo Media Rwanda.